Enhlana senza seningizimu Afrika impumalanga intshonalanga ngicela ubingelela uDokotela uMhlongo bathi baba kaSinto siyenzeka namhlanje angihlela ngizobambezela ngizofuna ukukhuluma nomuntu nje othi kade ayefisa ukuthi asizakale kaMhlongo ukuthi sekuyisikhathi nawe sokuthi usondele nganeno sikwazi ukukulekelela ngayo yonke into eyifunayo bafowethu ayikho into ebhlungu njengokuthunywa ama-ice ezinye insizwa angikusho lokho ayikho into ebhlungu nje ukuthi uhambe ube isincela senkobe sincela inkobe sabanye abafana sincela inkobe sabanye amantombazane methi amantombazane ayaplana ukuya endaweni wena ufuna usalele ngemumva ngenxa yokuthi awunawo amandla mezithi ziyaplana ezinye insizwa ukuthi fanele ziye endaweni zokwenza wena le usala ngemfumva umunci isithupha ngifuna ukutshela wena ke namhlanje ngize wena angizili ukuzoncenga angizili ukuzokutotosa ngizokutshela ukuthi umntaka baba impilo ayincengani impilo iyakhahlazana impilo iyashayana ma ungafuna ukushawa impilo sondela kuthina sikulekelele ubuze indlela eyaphambili ukuthi iya kanjani indlela eyaphambili musu ukudlala abanye abafana basho bathatha izinto zokuphila zabasiza zabalekelela bathi ayikho into yokuphila musu ukudlala insizwa ezinye zithi umuthi awukho kodwa besho bona bephila ngomuthi ubasizile umuthi wababeka la bekhona ngale kokuthwala uyakwazi ukusebenza idlozi uliqondise nje lime idlozi lithi gelekeqe likhanye likhanyisa izinto zakhe konke okuthintayo ukuthinte size nalo yonke kaMhlongo sithi phansi ngokuthwala phansi kodwa phambili ngokuthi ulekelelwe isimo sabantu abadala noma ulekelelwe idlozi lakini likulekelele likwenza isizini ngifuna ukuzosho nawe ke nayi number 8067 165 7485 ngizoxoxisana nawe mase ngitshela indaba ezimnandi ukuthi ngomhla ka13 and 14 ngesonto elizayo sobe sinendlela yokuphakamisa abantu yomuntu othi yena akathatha intweni yomuntu othi akazi lutho yomuntu othi yena izinto ziyambhedela izinto ayihambi kahle sobe sinensebenzo 13 and 14 isikhona la eThekwini ekuthiwa eMgaba abakhona kuyabhukwa enambeni ethi 067 165 7485 bayazi abantu ukuthi le nsebenzo yakaMhlongo eyu30,000 rand kodwa ngalelo langa sobe siyenza ngo20,000 rand kuzoba khona ye15,000 esiyobe siyenza nge10,000 rand kuphela usisekelo somsamo bafowethu siphelile isikhathi sokuthi manje uthwale ngomatikoloji nangeingane nangeinyoka siphelile isikhathi thina siqondisela umsamo nje uphenduka ukhuluma umsamo ukwazi ukulekelela zona zonke izinto oziyenzayo 067 165 7485 fika kaMhlongo wena ungadlile mase usiphathele ibhodlela lagologe libovu red label mase usiphathele ibhodlela lagologe limhlophe isminoff uphatha ama coins awu100 rand imali leyo emhlophe uzophatha ama slip asebhenki acoshwayo nje awu3 mase uzosiphathela igama lenkampani ethize ebusayo noma esebenza kahle engahluphekile ayidoma masingcwabisana noma inkampani ethize mase uyasondela kaMhlongo sizokulekelela 067 165 7485 sinensebenzo ya 5,000 rand soba nensebenzo ye 10,000 rand soba nensebenzo ya 20,000 rand kuhlukene igaba mhlambe wakwezwa ngewash ngering nangefoni ukuthi kaMhlongo iyatholakala nakulokhu kuyesatholakala kodwa hayi ngali yamali ephezulu ku 30,000 sobe siyenza nge20,000 rand mhlambe wakwezwa la kaMhlongo ukuthi khona isisekelo somsamo sobe senza ngo10,000 hayi ngo15 mhlambe wakwenza ukuthi khona izinto ziyenzeka sobe siwenza ngo5,000 kuphela mhlambe nawe ongathathi into elingempelo lapha emazingeni aphansi nge3,500 kukhona esobe sikulekelela ngayo esizokufaka emzimbeni sikufaka ebhavini mase siyakwazi ukulekelela 067 165 7485 ungadlala abantu vala amadlebe njengamanje ngoba ukubona le video yakho kusho kona ukuthi idlozi lakhe nisho ukuthi livumile abantu abadala bavumile ukuthi woza uzosizakala musu kulalela abantu le video ayile kumalume ayile kanti ayile kubani kodwa ize kuwena ukuthi izokulekelela wena akekho umuntu ozokufaka iqathe emlomeni akekho umuntu ozokufaka amaqanda emlomeni akekho umuntu ozokufaka iminyama emnandi emlomeni wena ozosukuma ngeenyawo zakho ubhekane nesimo 2 lento mawuyisukumela awuhambi utshela abantu utshela bonke umalume utshela bonke uanti ukuthi sengiyokwenza ukuthi into yakho umgogodlo wakho ubona abafowethu abanye bahamba ngemoto abantu bathenga imoto cash nje mothi uyabuza into bathi hayi uthotha umuntu uhlala ekhaya akasebenzi buza into eyodwa ukuthi uyithenge kanjani imoto umuntu engasebenzi lalela 067 165 7485 ngomhla ka13 and 14 sobe sila eThekwini ngomhla ka15 and 16 sike entabeni zase Cape Town fona wena mase usinika ilocation yase Cape Town ufone mase siyabhuka la eMgaba ngoba ufiki njengomzalwane ngene esontweni kuyabhukwa ngemali u1000 rand kuba ukuthi siyasebenza nawe wena sibonane ngalela langa moke Cape Town ubhuka ngemali engango 5,000 rand kuba ukuthi siyafika sesenza yonke into bahamba phela mawubhuka qala phansi sina sifuna isithombe sakho igama lakho isibongo senzele ukuthi singakahlangani nawe kodwa kube khona sesiqalile sakusebenza noma sesiqalile sakwenza imbila ke yeselimsila ngokukalezela 067 165 7485 asibambane video elandelayo ibambe sekunjalo.